Baš tako. U nastavku jutarnjeg programa upoznaćete jednu travarku, vjerujem da je mnogi poznaju. Jeste. Vrlo je čuvena Ljubica Marković iz Dobovaca, nadomak Kotor Varoša. 40 godina druguje sa prirodom i, kako to ona kaže, poštuje njene darove. Poznata u svom poslu kao jedna od najčuvenijih travarki u Srpskoj, u prirodi sakuplja i priprema široku paletu čajeva od ljekovitih trava i šumskih plodova, poput aronije, brusnice ili koprive, i sve je to potpuno prirodno i organsko, bez bilo kakvih primjesa. Sve što je priroda ponudila, Ljubica vrijedno sakuplja, a ono što je zlata vrijedno, a nema ga dovoljno u našim staništima, uzgaja na svojim plantažama. A to su ehinacea, neven, sikavica, sljez i tako dalje. Da, od toga Ljubica pravi razne mješavine koje su, tvrde mnogi, veoma djelotvorne. Dugogodišnjim iskustvom, upornošću, predanim radom prema svom poslu, travarka Ljubica Marković uspjela je da bovce nadomak Kotor Varoše da pretvori u oazu prepunu ljekovitog bilja. U svemu joj pomažu sakupljači koji sirovine za proizvodnju čaja i čajnih mješavina obezbjeđuju širom BiH. U protekloj godini i možda i unazad najviše mi se traže proizvodi za čišćenje organizma, znači čišćenje od helikobakterije, od Escherichia coli, znači traže mi se proizvodi koji ublažavaju posljedice zagađene vode, zagađene hrane, vazduha, znači uglavnom nešto što popravlja funkciju jetre, čisti jetru, čisti bubrege. To najosnovnije, to su najudarniji i jako puno i se traže proizvodi za poboljšanje krvne slike, imuniteta i ljudi traži se dosta pravo jabukovo sirće, zaista koje mi radimo, samo divlje jabuke. Pa radi se čak jedan dio eliksira također na bazi divlje jabuke, domaće jabuke, neprskane. Ma široka je paleta proizvoda. Čajeve koje pripremi najčešće koriste njene komšije. Također u Dabovac svakodnevno dolaze ljudi željni ozdravljenja iz svih dijelova Srpske. Najveći problem su i sakupljači kojih nema, kaže nam Ljubica. Nekada je to bilo 30-ak porodica, a danas ih ima samo 3. Uglavnom morate ljude naučiti kako prepoznati i kako sušiti da bi imala kvalitetan proizvod. Znači meni je bitan taj kvalitet. Nije mi bitan kvantitet, nego kvalitet proizvoda. I koje su to lokacije? Jel možete malo i odati? Pa zašto da ne? Pa da vam kažem, bez obzira što sam ja u ovim predjelima, moje najkvalitetnije biljke su iz Krša, iz Hercegovine. One su mi početak rada, a sve ostalo je planina. Sad trenutno moja planina, Borci, posvojila sam jer gore imam plantažicu uzgoja tog bilja što sam vam rekla, nevena, ehinacije, hrena i tako tih vrijednih, rijetkih biljčica. Šta je evo sad u ovom momentu, šta se može naći u prirodi? Pa još uvijek se može naći nešto od korijenja, znači nema snijega, može da se kopa korijen, ima slačka i čička, ali za ovu godinu je završeno na neki način. Sad je prva nastupa imela u januaru, pa onda ide postupno sve što je. Ali uvijek nešto ima u prirodi što može da se upotrebi i uvijek čak i u zimskom periodu nađete neku biljku koja se bere, ljeti sprema, jednostavno dođe ako vam je potrebna. Jednostavno izađe i tu je da je možete ubrati. U rivini jednoj se nađe. Iako joj nije ni sezona, ni kalendar, ni ništa. Tako neke stomačne biljčice gdje su korijenčići zlata vrijedne. Pitali smo je, s obzirom na svu situaciju koja je zadesila cijeli svijet, pa tako i nas, kolika je potražnja bila prošle godine za njenim ljekobiljem. Pa ja uvijek imam neki određeni, kako da vam kažem, određenu potražnju. Što se tiče same ove situacije, ja nisam bila spremna da unazad mjesec dana da ponudim neki komplet protiv covida ko hoće da se zaštiti preventivno ili ko je obolio pa ima jake posljedice, svi imaju jake posljedice, pa sam napravila jednu divnu mješavinu čaja i na vrhu mi je plod od zove koji su istraživali i tako bar piše po svim izvještajima, od crne zove.
ona je izvanredna, znači Echinacea za imunitet izvanredna. Znači sve što jača otpornost, u stvari ja se baziram na proizvode koji pročiste disajne organe, jetru i bubrege. Kod disajnih organa, kad je sad ovakav period, mislim da 50% djelotvornosti terapije koju sam vam rekla da sam napravila, tek prošli mjesec, priprema se na kozjem mlijeku. I za 15 dana čovjek se oporavi, vrati se snaga, ali nažalost ljudi teško dođu do kozjeg mlijeka. A to je jedan od glavnih činilaca koji poboljšava ovu moju terapiju. Može to da se napravi i sa vodom, ali je daleko sporiji oporavak. Neka potražnja posebno jaka nije, to je meni uobičajena moja prodaja, nema nekih ni skokova, a nema nekih ni padova. Ipak ljudi stalno su. Da, ali to su uglavnom ljudi koji u nekom broju, koji imaju dugogodišnje povjerenje, dolaze, traže i tako. U kreiranju svakog proizvoda predana je sa mnogo ljubavi, a njena želja je da se ljudima na prirodan način pomogne kako bi olakšali svoje zdravstvene tegobe. Prodajem moje proizvode, to je meni vrlo teško, jer o svakom mom proizvodu treba da se priča i treba, bez obzira što piše na uputstvu kako se troši, kako se priprema, ljudi opet traže dodatno. Malo je ljudi koji žele to da objasne, koji žele da nauče da moj čaj za bubrege, ako se pije 2 dana, on 3. dan ima reakciju da bubreg otpada, znači da bi 5. i 6. dan izbacio kamenčić. Znate, to je sve nešto što moraju prodavci da znaju i da prenesu strankama. I onda kad vi to, a da ja to dam sad negdje u neka mjesta gdje ne poznajem prodavce, ja to izbjegavam. Ljudi od Ljubice najčešće traže mješavinu čajeva za jačanje imuniteta i krvne slike. Ali to je sve u manjem obimu, ali je kvalitetno. Zadovoljni ste ovom godinom? Ja sam zadovoljna, ja sam jako zadovoljna i napravili smo jednu određenu količinu jabukovog sirćeta, ono još dozrijeva, nismo ga još završili taj proces, ali ljudi ga dosta koriste i dosta je djelotvorno. Znači, i svi naši sokovi nemaju konzervansa, nemaju ništa, to je samo pasterizovano, stješnjeno i sve na prirodnoj bazi. Sad kome pomaže, mi smo sretni. Ako nekom ne pomaže, sigurno nikom neće štetiti. Da se održi ovaj nivo proizvodnje, Ljubica kaže, bila bi zadovoljna. A kako godine idu, sve joj je teže raditi, priča nam. Jer sve je manje ljudi koji žele da se bave sakupljanjem mljekobilja. Ipak, kada ima kvalitetnu sirovinu, za nju nije problem napraviti kvalitetan proizvod.